Odile ku Michael Odile ntiyabasha gufata kuva kwa François umupira Master ashaka Onana Roza Senu Musa Senu itafungura amazamu ya Rayon Sports mu karere ka Bugesera. Ibyinshi byinshi ku mutoza Da Silva wizeye ko kimwe cyakora gishoboka kugeza ubu ngubu. Aterekamo igitego cya mbere rutazamu Mugande Musa Senu ku mupira muremure utewe na Master afunga neza cyane Leandre Onana. Musa Senu wari uhagararanye na David Samuel wagize intangiriro mbi z'umukino mu by'ukuri bikaba birangiriye ku kunanirwa kumetiriza muvoma ya Musa Senu birangira mu gutsinda igitego. Rayon Sports igitego kimwe Bugesera ubusa, bivuze ko Bugesera kuri pourcentage yo hejuru iri elimine. Amashyi y'abafana muri stade y'Abareyo birumvikana agomba kuri iki gitego. Ambiance iri mu mujyi wa Nyamata navuga ngo idasanzwe kuko ntekereza ko nyuma match baza ko bidasanzwe mu gihe cyo Rayon Sports ibonye itijanga ikomeza urugendo rwo kwitegura ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC iti mukataza kubigarukaho nigo makipe agoye na kintu fixtures zigoye. Urumva hari nka match bafite match nuko ngo kwa gatatu ejo iki ni igitego cya Musa Senu, ariko ntekereza ko hari na kamera yo kureba niba atawaye kuranira twagomba kureba kuko umupira ubwo Onana yawuteraga ubona gusa nkaho yamaze gusa nkaho ari imbere kuri fixtures ikipe ya APR FC navugaga bafite umukino kwa gatatu.